Tuyisenge Jacques kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa se ikipe y'igihugu y'u Rwanda, umusore umaze umwaka umwe mu ikipe ya Petro Atletico de Rwanda mu gihugu cya Angola. Uyu musore akaba amaze gutangaza anyujije ku rukuta rwe rwa Instagram ko yamaze gutandukana n'iyi kipe, ndetse akaba uyu musore usanzwe akina nka rutahizamu cyangwa se aca kuri karindwi. Uyu musore agiye mu ikipe ya Petro Atletico de Rwanda avuye mu ikipe ya Goromari yo mu gihugu cya Kenya mu gihe kingana n'umwaka umwe. Rero yari amaze mu ikipe ya Petro Atletico de Rwanda. Uyu musore yabifashije byinshi nubwo atabasha kubona amahirwe yo kugenda abanza mu mikino yagiye itandukanye. Uyu musore rero bikaba bivuga ko uyu musore rwose bitarenze iki cyumweru agomba kuba yaseseka hano mu Rwanda, aho bivuga ko yaba yarangije kumvikana n'ikipe ya APR FC cyangwa se yaje kumvikana n'ikipe ya APR FC. Byose ni ibintu bishoboka, aho kugeza kuri ubu ngubu uyu musore rwose nubwo atarabitangaza cyangwa bishyire hanze, cyangwa se ngo ikipe ya APR FC ibe yabishyira hanze igaragaza ko iri kumwifuza, ariko mu by'ukuri birahwihwiswa ko uyu musore Tuyisenge Jacques rwose ibiganiro n'ikipe ya APR FC bigeze kure. Rero uyu kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi rwose uyu musore akaba ari kugaruka hano mu Rwanda, akaba ari amahirwe menshi y'uko yazakina ikipe y'ingabo z'igihugu ariyo APR FC. Tumwifurije ishya n'ihirwe, tumwifurije kuzagira kariyeri nziza mu gihe cy'imyaka nayo asigaje. Aracyafite imbaraga, aracyari umusore, agomba gukora cyane ko n'ikipe ya APR FC ariyo yabashije gutsindira itike yerekeza muri CAF Champions League. Bikaba niyo mpamvu ko ikipe yamaze gutangaza ko yifuza ko byibuze yagarukira mu matsinda ya CAF Champions League cyane, ko ari niyo mpamvu ushobora no gusanga ikipe iri kugenda yiyubaka cyane ku buryo bugiye bukomeye cyane. Si Tuyisenge Jacques gusa bari kwifuza, biri guhihwiswa ko ikipe ya APR FC iri no gushaka cyane rutahizamu nanone w'umunyarwanda Kagere Medi, umusore watakira ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania. Uyu musore ikipe ya APR FC rero biratangazwa ko byibuze iri gushaka kumutanga amafaranga agera kuri miliyoni 100 kugira ngo ibashe ko yamukura mu ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania, maze imugarure intanga mu Rwanda kugira ngo byibuze bazabashe kwerekeza mu mikino ya CAF Champions League bafite ubusatirizi bukomeye. Dore ko ikipe ya APR FC nubwo yagendaga itsinda, ariko yakomeje kugenda igorwa cyane n'ikibazo cya rutahizamu. Ukaba wibaza uti ibaze attack iriho Jacques Tuyisenge, ikaba iriho Kagere Medi, bagifite ba Dani Usengimana bagihari, ba Inosa baracyahari, aho bose n'abasore ba Mugunga Yves baracyahari. Baze rero bakakubwira ngo ibaze attack yobowe n'abo basore b'inararibonye, dufata nk'inararibonye cyangwa se abakada cyangwa se aspirere b'ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo rero reka tubihanga amaso turebe koko niba abasore uko ari babiri, yaba Tuyisenge Jacques yaba Kagere Medi, koko bakurikiza mu ikipe ya APR FC. Ni ikipe yabikoze akazi katoroshye, yabikoze ku ikomeye cyane kabisa, kuko abantu ba rutahizamu bagenderwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo bivuze ngo ikipe y'igihugu Amavubi deja yabimaze neza byibuze nka 90% kubakira ku basore bazaba baturuka mu ikipe ya APR FC, cyane cyane nko mikino nko muri qualification zizakurikira cyangwa se mu mikino izakurikira ikipe y'igihugu Amavubi rwose. Kuko urareba ugasanga kapiteni w'ikipe y'igihugu ya CHAN y'Amavubi ni Manzitseri nawe ngo ni kapiteni w'ikipe ya APR FC ni myugariro. Ukareba Ombolenga Fitina, ukareba ba Manishimwe Emmanuel Mangwende, abo ba Sefu bose, abo bose n'abasore bakina mu ikipe y'igihugu Amavubi kandi baba baturuka mu ikipe ya APR FC. Ndetse sinabo gusa na ba Jaberi bose tubibutse ko bahari. Abo rero bose n'abasore ikipe ya APR FC igomeje kugenda yubakiraho. Rero biratangazwa ko bano basore baramutse basinye ikipe ya APR FC, byibuze ikipe nk'uko ibyifuza gushaka ko byibuze yagarukira mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa se mu mikino nyafurika cyangwa y'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Kuko era ko impamvu APR igeze hano, APR yifuza kujyana nuko ariyo kipe yatwaye igikombe cya shampiyona cyanga hano mu Rwanda rwose. Yagitwaye nubwo shampiyona itabashe kurangira, ariko niyo kipe yacyegukanye. Hanyuma rero tuve mu ikipe ya APR FC gato, reka tubanze turebe no mu ikipe ya Rayon Sport inyujije ku rukuta rwa Twitter, inaje gutangaza ko byemewe n'amategeko ikipe ya Rayon Sport yamaze ko officializa ko
yatandukanye n'uwari kapiteni wayo Eric Rutanga ku bwumvikane bwabaye hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police FC. Uyu musore Eric Rutanga ubushize ngo ikipe ya Police yari yatangaje ko yarangije kumusinyisha mu gihe kingana n'imyaka 2, ariko biza kwa ngombwa ko nyuma biza kongera gutangazwa ko uyu musore Eric Rutanga yaba yerekeje mu ikipe ya Yanga yo mu gihugu cya Tanzania. Ariko ikipe ya Yanga mu minsi ishize nibwo yatangaje ko Eric Rutanga atakiri mu bitekerezo byabo cyangwa se atagikenewe cyane mu ikipe ya Yanga, cyane ko ni umusore wagiye yaranje tangira kugurirwa abandi bakinnyi cyane akina ku mwanya umwe kandi ugasanga n'abasore bakomeye. Ubu rero bikabyanje gutangazwa ko ku bwumvikane bwa hagati y'ikipe ya Rayon Sport, cyane ko yari kibitse urupapuro rurekura Eric Rutanga, release leta ni Rayon Sport ikirubitse. Byamaze gutangazwa ko noneho binyuze mu mucyo bamaze gutandukana, bakaba bamushimiye cyane ibyiza yabakoreye mu gihe kingana n'imyaka 3 amaze muri ikipe ya Rayon Sport. Numva ari imyaka 3 amaze muri iyi kipe ya Rayon Sport, akaba rero tayari yamaze kwerekeza mu ikipe ya Police FC. Ariko bikaba bitangazwa ko ikipe ya Rayon Sport yabasabye Eric Rutanga kuzayishyura miliyoni zigera kuri 2, zigasanga miliyoni 7 ikipe ya Rayon Sport yari musigayemo mu bijyanye na recruitment ndetse n'imishahara imwe n'imwe atagiye ahabwa ndetse n'uduhimbaza musiki, byose bikubitana neza wabiteranya bikagenda bigasaga agera kuri miliyoni 7. Hanyuma hatanyo n'izo 2 bamutegetse kuzatanga muri miliyoni zigera mu 9 ikipe ya Police FC zahereze Eric Rutanga, ugasanga byibuze n'amafaranga asaga nanone miliyoni 9 ikipe ya Rayon Sport izasigarana kuri Eric Rutanga. Ariko amakuru agenda akomeza kugenda cara hirya no hino nuko bivugwa ko uyu musore Eric Rutanga nyamara ashobora kuzahita ahindukira agahita ajyana ikipe ya Rayon Sport mu manza cyangwa se akajya kwirega mu nkiko aregera amafaranga bamusigayemo, cyane yaba ayo ngayo imishahara, yaba ayo ngayo y'uduhimbaza musiki cyangwa se amaprime de match atigeze abasha kuba yabona, akaba yashora ikirego maze akaba yaburana n'ikipe ya Rayon Sport. Nguko rero uko igikomeje kugenda kivugwa mu ikipe ya Rayon Sport n'ibyo ngibyo bya Eric Rutanga amaze kwerekeza mu ikipe ya Police FC ku bwumvikane bwabaye hagati y'aba bagabo babiri cyangwa se aya makipe abiri akunda guhatanira imyanya 4 ya mbere, niko navuga, cyangwa se asa agaragara hejuru cyane ku rutonde rwo hejuru mu guhatanira igikombe cya shampiyona y'inahanga hano mu Rwanda. Ngayo gukorera amakuru ari kugenda cara muri aya masaha ndetse no muri iyi minsi hano mu gihugu cy'u Rwanda nayo ngayo. Ikindi kiri kugenda kivugwa cyane n'inkuru nabonye isa nk'iri kugenda amamara cyane ni umusore Michael Sarupongo. Uyu musore rwose wakiniye ikipe ya Rayon Sport, abenshi muramuzi rwose. Ni umusore wagiye yifasha kugera kuri byinshi, uyu musore rero akaba yaranditse ibaruwa mu minsi ishize dore ubwo yari yamaze kwerekeza mu ikipe ya Yanga FC, aho yakiriwe nk'umwami. Yakiriwe nk'umwami kabisa, amamodoka, abafana, bajya ibicu, yakiriwe bidasanzwe rwose, n'abafana b'ikipe ya Yanga, ameze rwose wagira ngo ni manu yari imanutse mu gihugu cya Tanzania rwose, bari kurwana no kugira ngo baburizemo icyitwaga Simba Day, ariko byaje kuranya n'ubundi ikipe ya Simba bakubise inshuro ku kijyanye na Simba Day nyine. Ariko uyu musore Michael cyangwa se Michel Sarupongo mu ibaruwa ngufi yandikiye ubuyobozi bw'ikipe ya Sport ndetse n'abafana bayo, yabandikiye abashimira cyane. Ni ibaruwa ifite antete igira iti Dear fans, hanyuma ifite umutwe ugira uti an open letter to fans of Rayon Sports Football Club. The 2 years I spent playing for Rayon Sports have shaped my football career. I will forever be indebted to the president of the football club, the coaches, the technical team, the supervisors, the coaches, the technical team, and the supportive fans of the team. I appreciate Rayon Sports
fans for the affectionate way they welcomed me and come out in their numbers to the way every game cheered on till we won the league title. There were also criticisms that drove me to bring out the best in me and also be a great team player for the club. I will certainly miss my team players and management of Rayon Sports. It was a great honor every single moment I wore my jersey and play for the club home and away. And I will forever cherish those memories. I live with my head held high because we have won and I did my very best within the period I spent with the club. Thank you to all fans of Rayon Sports. We are blue forever. We are Gikundiro. Michael Sarpongo, uyu musore rero wari umaze igihe kingana n'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport, akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Yanga Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania. Aho uyu musore rwose bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport yibanyemo neza, arayishimiye cyane, dore ko bivugwa ko ashobora no ko agiye kurongora n'umunyarwandakazi. Ebana uyu musore nta kintu ataha ikipe ya Rayon Sport, nubwo bitaje kurangira neza, akaza kwirukanwa bitewe n'amagambo atari meza yaragiye atangaza kuri perezida w'ikipe ya Rayon Sport, ntabashe kuba yagira abanyura, maze ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buza guhita bufata umwanzuro kuba bwakwirukana uyu musore Michael Sarpongo kabisa, umunyegana waje mu Rwanda atazwi, araza ikipe iramumurika, abasha kugeza ku ikipe ya Rayon Sport byinshi cyane. Umusore kandi buriya uyu musore ni umusore mutagira ngo ni umusore woroheje cyangwa se ukomeye mu kibuga gusa, kuko no hanze y'ikibuga hagiye havugwaho byinshi mu rukundo n'abantu bakobwa bakoresha social media cyane, nk'uwitwa Strawberry watukunze kugenda agaruka mu nyamakuru yuko bakundanye. Hari umuhanzikazi w'umunyarwandakazi witwa Hasina Ella, nawe byatangajwe ko bigeze gukundana baratandukana. Ni umusore mbega muri showbiz arazwi mu bijyanye n'imyambarire, ni umusore tayari cyane, ni umusore uhora ukeye kabisa mu mafoto agenda postinga kuri Instagram ye. Ni umusore bigaragara cyane ko ikintu cyitwa showbiz aracyumva kabisa, aracyumva, ntabwo ari mu kibuga gusa, ariko nubwo nyuma bijyanye n'aba bakobwa byagiye bimukorogoshora, wenda ntabashe kuba yakwitwara neza mu kibuga nyuma mu mwaka muri shampiyona ishize, ntabwo abasha kwitwara neza cyane rwose, ariko ni umusore utagira icyo unenga, kuko ibyo yari afite yabihaye ikipe ya Rayon Sport, ibyo yari afite yayigejeje ku ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma reka gato tuve hano mu Rwanda, twereketse ku musore Ronaldinho Gaucho kabisa. Uyu musore amaze igihe kingana n'amezi 5 muri prison yo mu gihugu cya Paraguay bana. Uyu musore rero nta kindi yashinjwaga, yinjiye mu gihugu cya Paraguay ngo binyuranyije n'amategeko bana. Barangije baramufata afite passport impimbano, bamutamo kabisa, aragenda baramudadira mu gihome rwose. Ariko uyu musore byatangajwe ko uyu musore rwose nyuma y'amezi 5 yabashije kuba yasohoka muri iki gihome, akaba yagarutse mu buzima bwo hanze cyangwa se kurwana n'ubuzima abantu. Agarutse ni umusitari arazwi, yageze muri gereza ugasanga n'abantu bo muri gereza niwe ari kugenda bamuriraho ikintu kijyanye na selfie cyangwa se amahiti y'abantu. Uyu musore yawucishijeho abantu batamubonye rwose. Uyu musore yakiniye ikipe ya FC Barcelona, yarakomeye cyane dore ko ari umunyabrazil, kandi abanyabrazil tubyemeranya ko afite impano kabisa ku kijyanye n'umupira, wagira ngo nibo abantu bawuremye rwose. Uyu musore rero nyuma y'amezi 5 afungiye mu gihugu cya Paraguay, akaba yamaze gusohoka, yagarutse mu buzima busanzwe. Ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza ikabanje gutangaza Swad binyuze ku mutoza wayo Southgate, rwose akamaze gutangaza ikipe yahamagaye izifashishwa mu cyo bita UEFA Nations League. Ni ikipe iri mu rungano rwose, bigaragara ko irimo abana batoya kabisa, byibuze nka average age yabo ushobora gusanga itangiye imyaka nka 27 uramutse ugereranyije n'abasore agera kuri 24. Rero Southgate yashyize ahagaragara mu izamu rero, ariko ahantu hari mezami, ahantu hagaragara ko
hari ikomba ni muri ba rutahizamu, ariko reka tubanze duhere kwanza mu ba goalkeepers cyangwa se abanyezamu. Mu izamu harimo witwa Dean Henderson ndetse witwa Jordan Pickford na Nick Pope. Hanyuma mu defense harimo Trent Alexander-Arnold, Eric Dyer, Joe Gomez, Michael Keane, Harry Maguire, Tron Mings, Kieran Trippier, Kyle Walker. Ndetse mu basore hagati cyangwa se midfielders hamagaye Phil Foden, Mason Mount, Kevin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse ndetse n'umusore witwa Harry Winks. Mu bari ba rutahizamu ari naho harimo amazina kabisa, navuga ngo ni amazina yoboye ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza azwi cyane y'abasore bakiri batoya banyaruka bafite umuvuduko. Harimo umusore witwa Tammy Abraham, rutahizamu macacari w'ikipe ya Chelsea FC. Hakaza umusore Mason Greenwood, bana uyu musore uca ku mpande mu ikipe ya Manchester United. Uyu musore nakaba yahaze guhamagarwa ni ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza. Aka gasore rwose bana Mason Greenwood na Tammy Abraham muzakumva ba defenseur, you will feel him. Hakaza witwa Danny Ings, Harry Kane kutoka mu ikipe ya Tottenham FC. Rutahizamu macacari kikaba nawe kapiteni ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza kugeza ubu ngubu ari we wahawe igitambaro, nawe wari kapiteni w'ikipe ya Sri Lanka ari we Mark Wayne Rooney cyangwa se Papa Cash, akaba ari wasigiye igitambaro cy'uwo kapiteni. Hanyuma Marcus Rashford, rutahizamu macacari ikipe ya Manchester United cyangwa se The Red Devils. Hakazamo Jadon Sancho guturuka mu ikipe ya Dortmund, umusore maze igihe kinini cyane yirukankwaho n'ikipe ya Mashitana atukura cyangwa se The Red Devils Manchester United. Ikaba imaze igira kumwirukanka, ariko aferi kabiri kugenda isa nkigana ku musozo irangira bigaragara ko uyu musore Jadon Sancho azaguma mu ikipe ya Borussia Dortmund bikarangira aterekeje mu ikipe ya Manchester United. Uyu musore wambara nimero 7 mu ikipe ya Borussia Dortmund ni umusore w'umuhanga cyane. Ni umusore w'umuhanga cyane kuko biravugwa ko ikipe ya Manchester United iramuka imubonye ebana umwaka utaha impande za Manchester United zari kuzaba zitegwa, kuko nta gasore gakina gaca ku mpande cyane, nta gasore gaca ku mpande cyane, gafite umwihariko kandi buriya kazi ikintu bita pacing kabisa. Pace karayumva, nta gasore kazi gucenga cyane, nta gasore kazi kwirukanka cyane, nta gasore k'agatekinisiye cyane cyane mu bintu bijyanye no gutsinda. Noneho ebana kareba mu kitwa assist sasa bagatavuga ati Jadon Sancho iyaza kuza mu ikipe ya Manchester United hakarimo uriya mukoboyi wabo baguze ejo bundi uyu uri kubice bigacika hano hagati rwose. Hanyuma ku mpande hagaca Rashford cyangwa se Martial, umwe muri abo ngabo. N'ubundi nana mu kibuga hagati harimo Paul Labili Pogba. Ikipe ya Manchester United ebana umwaka utaha ari kuzaba iryana cyane, nuko ikipe ya Borussia Dortmund yurije ibiciro kuri uyu musore wabo ukiri muto ya Jadon Sancho. Saba ngabo gusa kandi harimo n'umusore bana Shartwan Raheem Sterling kutoka mu ikipe ya Manchester City the Citizens. Raheem Sterling kabisa uyu musore rwo ngira ngo ataka y'Abongereza muri kuyumva muyumve ebana ikora icyo bita caresse du cœur. Muyumve muzayirebe bizabaryohera, kuko izara attaque iryoshye cyane kuyireba ikinana, kuko ebana attaque irimo Tammy Abraham, Mason Greenwood, Danny Ings, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling. Ariko Imana izamfasha hano basore bose bazaba ari bazima, ikipe batware bose kabisa, maze ndiye abazabanza bo mu ikipe y'igihugu ya Sri Lions cyangwa se muri 18 byibuze bazabasha kuba bazama. Ariko ikigaragara cyo ni ikipe iri tayari kabisa y'abasore y'urungano rukiri rutoya, kandi bashobora kuzagenda bitwara neza cyane mu kibuga kabisa. Ngayo nguko ngayo amakuru twari dufite kuri uyu munsi nayo ngayo. Amakuru ya eSport TV rero nakagaruka, mukomeze kwa natwe turabashimiye. Asanteni sana.